Jadi sawoni rumah dia dua doruku do helaku lang badalo pasu-pasu perno kasarepeyok kamu sia joron itu hatta marang badalo pasu-pasu perno kasarepeyos sia dapat kali batau mar kita hiti na posona apala aris hadarion gabe helaku ma Himarbun mulai otak ni aris hadarion lapar jolo dohoro ketuamu di bulan-bulan nasalku rohamu bubagas nami babuhamu naung adong rencanamu naing mamuka perbagason nah huingok pada saati alusu hami dang mangorai dang majujui hamu sama-sama nang berpendidikan ibu hamudo memilih nadingkan hidup benda huruk hami dang mangorai dang majujui hamudo nomor dos niroha jadi ope nunga sao sakamu na ule ar sadarion mamuka mardokas haripe habipe las maroharami dalam nga kudu kami lagi kamu sama jalan pas-pasui tujuron itu atta perpos niroha mahami tuhamu ikut barita kena denggama di hamupa dua hanok tujuran narion jalan rumah tangga si pujion sangat harga menghargai artinya unang maida keluarga sialagan unang maida keluarga marbun hinorhon ni akan adu bihulang lima harapan nami jadi pengiduan nami peom do tempat tadi bata anggia ma di bahasa rumah tong kamuna be sokatai nama tuai tiba-tiba kujur hudul di tapian mana kudiah mengalakka di rumah tangga muna isi hamu dapat parsawi matutu jalan tu balakat tuga sekorung duduk di purbatua tuan anak kamu tuga guru jalan rumah muna saat matutu ala kolo asa obun nasumuristo pun nasumorop anak pedi hamu dari guru petung torok kata kon ditabai ala odoh pelasa guru na palang dekat daripada saya sendiri lepet itu natulang jangan aku menakdirnya dia mesti dengan aku udah petu tu hataku dah ren dohot halaku silupang kau unang bengot to dari ni songon na dihutai bolong nga markeluarga ikon marohaon netutua nama parohamu iko burju nama ho marsimatua burju do marsuami do markeluarga sendiri mari da maribo to daren unang ikut kosongon na ipangarap tamu dan nyatoi orang tua bebas kan karejo ke burju-burju mah ho silipangkal burju silipangkal ho jape hela silipangkal do horok to ho atas awat ida ke burju-burju do burkot da unang ilegal ke ho ora ke ilegal hamion alana to horo heu lagayon lari sa tongari hujuma martabuni dung jampi tu tari dama lepuni handphone na ini ada rasil ini kuma itip pala kita nomma dungi dak sa personal ka hulagayo mabir mga lagay dak lari no pung burukin narakku kan alana apa ke lagay bapak aru mga lagay bapak na ji sawni do dalu mangkal ko burju do hubur ko damang nang lagay ham so dak larian non budia luluan da daren burju mau denang da baru alego rasul manjaho da mangalolo simatum on jam na dua da ngolo mangalolo huawon kopi kosongan ni denang da baru imah tak kira tepat mulai ditutup butima tutu itu puna burju sebelum persokmon atur do tulu hale saminggu telepok kodo baru menurut buah bangs nimukan belum menurut tunyan sosono ma leparin tina tergantung tuhor sude ale sebenarnya songono dokoni pikiri niku selalu jadi itu le tung pedok kono anak kesoni itu kon na burju don odo no burju di ham sudi maparwan nape sekangan awo no burju jadi anggiat matutu hamu